Yes, mashabiki maitu otolondo ni mutavisie nienda ngudho chenge kilungu ni cha keli kila kilungu ni mwita kila kilungu dreta lala salama yani kila kilungu kia keli cha show ya mdanyano wa umundi na tuina mundu wita wa Sharon Dan by the way na Sharon Dan ni mwini wa ambathisi ya kumutaya mwea kana ila Twitter ana kisungu gospel artist na ni mwende na utunenga story yake bano by the way story so sad story so heartbreaking lakini mwamu sisa no mukuona na vinya ni wasie vinya so mashabiki maitu by the way ni ndo akomana na hitu for the first time tafadhali semba account ni ya mundu kuitwa Sharon Dan by the way to subscribe alafu tumwatia wewe katika social media accounts nikaenda isekuithia by the way tukonete maundo onesa nyena kwenye by the way tuatia ni kula katika social media accounts nyenito Robert Mwe yani ino social media accounts na pia ni mutapsia na ni nekiwe TikTok nekiwe TikTok ni rafiki wako wa wakube mwono na so TikTok wadhibu by the way no tuwati yani edhabe mundu inaka story maybe ukuiwa nutonyo share katika camera by the way no udhibaya katika DM yako walika Facebook by the way baya kala ka message ka message mundu omba nikiakala ka private message boy kenda wese kwithia nitwane na niomba na nitwabanga ulondo ukwitha uitembea katika studios situ sia EKAI TUNEENE so mashabiki maitu by the way tukunete maundu onesa tuina mundu kwitwa Sharon Dan na Sharon Dan niwe mweni waitu muthenyani wa umundi naende no tunenga story yake by the way story so heartbreaking story so heartbreaking tafadhali mashabiki maitu nienda katika comment section mutu tabie mwende no tukwatia mwenga liko ibaya Kenya nigenda wese kwithia tukunite maundu onesa so Sharon karibu sana asante karibu sana uende no tunenga o story now twebiketa ba netwa the children's home children's home na dina nena mwene wa children's home ninye na nene na ke binafsi na kinendia muneni seta nyekwe tanye tangwenda kulika no nenda kumone ena ngingu menda malike yes yuna ndiye na muya nye nondo awe my sister no watu awe yes no my brother maitoeka na maisi yoto wa mundu nundu isiana nini na tinzomu no situekie ingei na no thoku atuike kingei yonke kuya kwaku in fact uuni wena mwe that statement ambienda imo kenyonde sister akuna kana kau bora uthi kwa sub chief andi kwa balua uwete na nathi kwa sub chief wabaya pandu beto wa Sofia yes eta wabita kimongo the late ni akuye ni akimiwene kamota mpole akwa ko ni wena ndiye na ambandikia nundu nake ni wesi story yitu ona ndai na hard time yako kwenda kumana monundu ni wesi kinya family na wesi kila kiende ambandikia na athina balwa koya yuto adiko children so mwithi on there twadiko ikalako na kuniko Sharon Dan wambeisi kuina nundu koya ni kuna chago talent ni mwene ku nenda asiana oketha iketha mwana na talent ikoneka iketha na undu special na uo ukoneka na no nasi na asante muno to Dr. Charles Muli na Mama Esther na wapenda sana mwiku huu kamba wako yako ndo kuita wandalani kuniko children's home ilanene iko kuita wa Muli children's home na ndwala manzo milisi alimu na ala twasoma na mo nini mwendete na ndati kwendete wendo wa mwana wina mama so ni mwadhi katika children's home netwadhi katika children's home sister wakwena kana sister kwaena mwana na mabros na mabros kwanza na matu wa yemema au madhai maena yato tuno maena mundo mawe ya yato wina matu ama my brother angulia akaenda ambavu nundu yuniona kuku ina ambavu si mitetwe no kuya kwitu twadhambi amo dhangani ona ninzi mite angulia kaenda kondoko simite rasio kaka di nyumba ina nzeo zimite na ena maumathei ya bidie kwanza nambe odina nambe andikwa nikethani muye sleepers wambokuma bau nambe nambe udhukuma kwanza yes ni muye sleepers ni muete nundu one thing dikolite ko yakana kwesindu sinenga nawa unaona yeah Iwe na ende namba na dhukuma na ndikwa uya dukani
na ndikiwa mwayuma na ibiwe ngili na maana 5 na maana 5 na thina muya santi na muya slippers na nasio kana uya my sister na brother swingi na nasio kana uya kana kake napi yunasio kana this school kusoma. Now, so ila mwokie katika children's home mwa join school kana by then unatukiuma kuyanza nitu asoma no kuloma wakwie yitu ambaye ka usoma nundu tuina bandu baikala kwa kuno watu asoma tuokie ku join school my brother oka ku join class 6 na kwa noka ku join class 8 na my sister asiawe nundu na mwana okwe deto na ku join primary kwa uno watu iwe vocational training kukwithia nya vocational training wa vocational training my brother ulombia mbatie na akia join primary lakini we ona maisha angani wa maneta kuyanza we amba otolokathi yitu atiwa tu asiwa 3 kunthini na nasi anuseo na maisha makwikala katika children's home maili hata ni maseo. What do you mean? Children's home ni maseo kuyani tuona ali nzatu yona ali kuyani tuete wangua ni ya wamama kuyani tuonwe wendo ni asie yasu nginya ukona angani wabikie nona kona tawabikie wakila kwa chanu ithia wenda mukate achai samuonza ndo iwali woya ya mawiyo on top of that ni mudi kanisa kwena kanisa children's home isu ya siana tasiana. I think nyeti sota la siana sia children's home isu no in short is the largest children's home in Africa. Imaanisha mayengi tuya ingi na ntondo ti tu peke yake kwa hii branch yesu ye Boundaland pa ukita ni wayensi ubitu kai pe bandu bandikito muli children's family. Okay. Ene kiba mwashika. Yes. Wabeduka tu kwa NYS. Yes. Ukite ngaligono ya Nairobi. Okay, yes. Ene nge Mombasa. By then na ene nge ya Kangundo. Na ene ngisi mbesi yanza. You see? Yundi soku ya eti tuyana. No, ni maanisha maybe itabau school wesu bau children's home wesu mwedha hai approximately wana hata mwaina siana tasiana. Pakubengilira to nutu tumeta kala kanini mbaka lama nene bio anange maminete school maka iwa mekuthi kunundo mosi west streetini kwa umeva meobaya to make the matter worse mwalimu wakwa wa history day form 3 IMC Terrace Mwangi creative kama unamjua creative ngoja creative terrace na yeye ni beneficiary wako creative terrace Terrace ametoka huko na no nasi tu family nene nunduka bisa ubotale lo twengi mashabiki maito tuende na mundo kitwa Sharon Dan na niwe wende na utunenga story yake na by the way story yake pia ni ambi ya kuta interesting nondo and then we say creative terrace creative vena ninilo nekite anaita Papa Freddy Papa Freddy ai mwalimu wa mundo kitwa Sharon Dan wa history tafadhali notukwenda tuimanda wese kikamba yes chonde creative terrace nitukwenda tuimanda katika simo by the way nigenda wese kwithia ni wa confirm story yesu na pia wese kwithia ni twa manza director wa school yesu wasiata wata Dr. Charles Muli after show no nenga namba yake kendo wese kwithia ni twa nena nyana ke na idho ta family ya EKAI TUNEENE ni twitha tuibanga safari iyo dhikuwa ya children's home baya wasomea na isu tuka make sure twathi naku isu tuka make sure isu keka tumini wa maundu ano ma Christmas tusi okay wese tolondo nini kutabisi wakamba yuko ina leu na mashabiki maitu inese by the way imeuketha muno so inese come next year
ni tuketha na program tubanga program ya wise kwithia ni twathi kuona ciana cia children's home ya waveta ndalani. Yes, so mashabiki mwaito tafadhali katika comment section ngwe no mwana bau mwende no tabia pia mwende no tukwatia mwengaliko ibaya Kenya na pia tuikulia mundu kwetwa Sharon Dan otumaukuli twele tutatu na pia tumwandikia okautumanika kumunenga vinya ikendawe sekwithia no twa munenga vinya by the way katika studios situ cia EKAI TUNEENE. So mundu kwetwa Sharon. Yes. Mwathi kuya mwathi children's home mwoni maisha ma change. Atoni enda twathi lovi. Nimwe mwisiana mbingi lakini yani mwiwa mwendo. Kwina wendo kwina siana na kunonta musi nundu o mawia mala andu matera siame musi kuona umeutethia iketha kuthambia nyumba no muthambia nyumba no mwina ndomba la mukoma mukesaidia ni mwavunte gwa mukia na mwe andu responsible na kuya ni kuna ambiisie kwina. Wow. Ni kuna ambiyo vundisio kuna na mundu wakwa na soloist. Ngiambisia kwina niko kesaidia nundu ikukaso ngumo kaini asongo. Kesaidia maundu monde mokite mesawa. Na you wasoma wamina standard 8 wevo. Na alikana so mankinya form 4. Na mina school nini children's home is than mpaka secondary school kana watoiwe school tofauti. Sai na nginya college. Wow. Kwa umeta kulia baby class 1 to 8 secondary then college. Yeah. So wathi wasomea bau na somea bau nginya form 4 by then my having with college. Yes, college nyina asia ndiabingu kametho ndianeneba ikanieke ungialike nake atetheke amakweka twekwenda kwanza wambe kuma butu na wambe kwekalanga bau. So ibinde ino mokie wathi wakulia wathi wosakilia uthi children's home uthi wakuli mwalimu kana no brothers maku no moke join ina mwakwati opportunities ya ku join children's home na ma uncles maku kana ma relatives maku mewe stories reaction yo ya ili hata reaction ya onti amana nundu tutiasi okakuwingi. In fact saa ino ni utabie ithi tuikitheka tui family tui mukundu twisaita musi ati no ume bawa sie kana mbothi Christmas home no nasie tu hivyo mwithana communication na uncles mako completely yuni asianga yande thie iketha no kuina no kunga atethekea ngona mbesa ni mauye kitheka tona e bandu bainuka tukabeta musi. Shabik maito tuina mundu kwetwa Sharon Dan na nikutapisia Sharon Dan wathi katika YouTube channel yake by the way no mkwati abau eta Sharon Dan official. Tafadhali tu subscribe na pia tuyedukesi mbathi umwinete abau by the way mbathi nzeo sina motao mbathi si to encourage yani mbathi nzeo tafadhali nukatate leo support mundu kwetwa Sharon Dan ikenda wese kwithia tukunite maundu onesa naito by the way either ni ndio uende no komana na YouTube for the first time Twitter EKAI TUNEENE ino social media accounts tafadhali ndio subscribe ite ndio subscribe wa account ni yetu EKAI TUNEENE na pia uitwatia katika social media accounts nyie no imbatie kunitwa Robert Moe ino social media accounts alafu TikTok by the way nitwa Robert Moe EKAI TUNEENE. So tuende ino nena ni abau na umunde katika studios tuna mundu kwetwa Sharon Dan. Sharon Dan ni wewe mwenye waito mudanyani wa umunde by the way. So Sharon ni wethia ni wanebe pa waseko nenge mundungi chance you adhiba na thi lobby no ki lobby na no komanda wia mundu wa form 4 ni komanda wia wena ndena balua nundu na situmete nundu na umie na mina skulu no kuma na umie you know komanda wia na manda wia ngimanda wia umenya na ndie na athie kala mukuru kwa njenga. Yes, you are kala kwa mukuru na athi mukuru kwa njenga wezi huku ko tene muno anti yakwa ni wekala ako ko we winda yuwe winda na ndie once kona anti
yuri na mana direction na manya na adina bika Nairobi na umwene ngalisio kamba nilesa ngalisio kuthi industrial area nisiasia bumesia bandu beto wako bill the you know na umie na ku school noka na le sangari noka nyaidobi na dinathi ko bill na umie ko bill nyena the amukuru kwa jenga pembesa nekiwe success ne form 4 ngilia mana thanda tu na ndia na ko mbwana mbama wati yangi mana nana ndalika kuune adika success na besa sia success ndo aitumia ndia aitumia yuna dhikuna na dhina alika nyumba ila na alikile umana ndina getanda ndina matresi ngwaila siakwa dina silia kana kindu cha kuwa mbe ngwaila siakwa na kuite nisio na alande ngakome abau kwa chako no kilanga binga muomo ngosa nyengwa siakwa ngeki acha bagini kasio kangathio mandithia wia kibalua USAID in the process ni kuwe ninewa mbebo no nisi wako maflow ini na baindu inebula niwewa mbebo wiba umvi yungona anganingu tabia neighbor thina wakwa nasio kanona ne neighbor kuthia tabia mundu ngi na tabia mundu ngi in the process no ese iwe kane mundu me ayasi unanona nikeletu ni kwate harassment kuma kome ni desperate one thing ndina bantu ndo naita musi na ninoka Nairobi kwa unye na uma ngathi mukawani ngaya chapati kimwe na madondo ita chapati choma ita chapati chafua ita chafua gachafuiro sia 20 bob owiyo yali 1 meal per day no tandawa in the process no na muntu ambia ningu manthia ka sales and marketing uthukumai anenga kawia ka sales and marketing nina thukumie like 1 month na thukuma like 1 month ambia nundwe na ndo ingi makuthia makwenda out na niona ndina mbesa sio travel nikale ubisi nyewira uya wakwa ni wo manenga indo sindu isuma kathiuta na angukia yuna ambia ikala obisi yuna akona thama mukuru kwa jenga na thika west mbesa siengiba mbesa siengiba atitengiba ni kwenda kweyumya baya nthi wiyo bandu ta mundu undu andikitu mbesa sianata na iba wangili 15 wow ngoja ngoja Elizabeth Muia niona kwasia jamani wa Jomba hata roho ya huruma amkuwa nayo kabisa. Sharon, God atakubless zaidi upate pesa na tamanio la moyo wako itimize in Jesus name. Oh, thank you Elizabeth. Hiyo ni message usino tumani wa mundu kwetwa Elizabeth Muia. Uko manzawia noko manzawia wathi mukuru nathi mukuru kwa njenga wambe wakomboa nyumba ya mabati ya mbeza zianada ya mana nyanya wambuka wambeo manzawia wetu wawu ya wota nini wa sales and marketing icha mwatesa twatesa Michael Meta wa motopoa na mwaiba na commission hizo kana mwaiba wesi na mbesa mwaina na mwisho wa mwaiba by then na commission no ilana ne iwenika lobisi permanent no isibaiki ndunguta nyeno na ibawa na mwai okay so wewa nundu wewa yo visine joto kaa kuiba mbesa siana hata 15,000 ne iwenika ibawa 15,000 now nienda wambe ushare the moments nienda wambe ututabia hii muthenyosu wewe ukaibawa 15,000 feeling kaili hata onakiuka kuiwa 15,000 sisia uko oumana nonga ino chama na nengiwe maiko mauma moto bwani ngate na nengwela na iwa ngate in the process ni the tabaya itawo mkulima building uendeta muthurwa yes mundu abalucha basia wa mbesa ambia basio wina mbesa ngilimaneli ete miyu yangu kwati yei ulike jodi jaka nzui
wanye mbesa isu umbikie yana na wo sayana kumbe ya yungei na kono mundu abalukia yu akile wende tota waende tota maiko naende tota maiko na naina pieces inya na piece imwe ni ngili 3 mundu abalukia bahasha ambia ibahasha ni abalucho adiosa mundu ungi ambia mundu ungi ni wabalucha basi nwashika yes Patrick Yesu Nairobi sana yes ona kwa inakiwa muthenya umwe paithia beba seo no nalawe mundu ni anala ni kwanza sio abaluketia 50 bob lakini ibashani we na ndiye ndia magazeti meba unthini makunzi itu saisu akwiyalika chone kya kanzo na angwatie nginya simu yuna stindwa nisiyoko bisi ningatabanie kana nethiako na thiu tabanie mbesa ni maumisia ba sia maiko na ni mathi nyena athi na umie Nairobi nginya industrial area ko na thima nginya munyumba na thine kala nyumba na nona use the best way nini ko mbesa ni elesie kwa sonko ni mutabioda kwa thi igethe kuwa we umbe nondu iko ketha kutoa police station utwawe so ila na ntie na mutabia ambia yu badala ya kuhoku Nairobi afadhali nikala obisi ndana kuibithia kana numanzi pesa nina mutabiti history yakwa numete children so ndiabithite story yakwa niketha mundu uyu ndakeso kudaisha kindu asi andu nimeso mwiba you see yes ona bandu bothi lost maite malele kabambiite ba ubisi na mbio bisi nina thukumie uya nesa na bidii nina thukumie wesa iwe na umie mukuru kwa jenga na thika west na ndiye na komboa nyumba ngili muanza hey Jesus yesu na majukumu kuma 800 baka nyumba ya 7000 shabiki wetu wako ni wailobi tafadhali nienda katika comment section ututaje by the way ena wako ni wailobi ni mwewe nyeina niwe simu mundu kwa Sharon Dan ni wabe niwe maiko na abe no simu we wako ni wa Nairobi twende enezana mundu kwa Sharon Dan tafadhali ningo nomona ba katika social media twende ya kuatiana yabo una pia uweze kuithia katika comment section by the way twende enonena na second uweze kuithia twende na ku-encourage mundu kwitwa Sharon Dan na Sharon Dan ni mutafsie niwe mwenye waito mthanyani wa umuthi by the way tafadhali mashabiki maitu twende no kuna maundu wanesa tena mundu kwitwa Sharon Dan Sharon kunda tugu hey kunda tugu we weze mundu usiwe Nairobi masasia ni mji wa ni shamba la mawe so ni wathoki so Nairobi by the way na nokuwe pia niyo kana promotion wese kino kimwe nitabasia ndo hiyo kilo ndo wapi ni ana kitumi labda kitumi kiangai uthi ukomane na mundu Nairobi town we uko ni we ukengo baasha ina ngilima nele ikienda ninisi ya kusioswe maiko moswe na simu yoswe ikiendo kathi baya we explain wala be mdosi na mdosi au nenge promotion kwesi ya promotion now ni wavika ka west nyumba ya ngili Mwanza ka feeling kaili adama nongolia wewe nesa na yue saisi wai bado au communicate na ma brothers mako na ma sisters mako communicate na ninaenda ku masisi wow ku ya children's home ikithabe kindu menda ngamatwa ya no tia matwa ya mbesa bayibinda ni ndia iso matwa ya mbesa weka mo kuma ya sindu ngamatwa ya wow na wavikaba ukuita mwalimu asa tiara ni mwalimu yako moyo muno mundu kwitwa Dr. Charles Muli. Kuna wakati asanti dadi kuna wakati nilienda huko na mwethia kwa graduation yes by then my sister graduated the same day na mwethia yani niona wangarite niona mwenye uswa ndi kunite luku moto
na thina mwithia na mukethia na methie mena mamu na makethia dada ngulia uende hata na mwene ndio onesa Nairobi kutwaite hata na mwendo ito onesa ambia mwana wako ona wae mwaiko musi no ba usiokeba so by mwanya wako okay we wendetwe no yeah I know the feeling okay we wendetwe na mwene ni sawa dad lakini ni sawa we sawa so Richard galali ninakuona niwe kwa Roba ona kabako we wambesa ilobi no ewe simu mpaka na food mpaka nyumba. Pole sana Richard. Sharon wenangai munene blessings yani adu banu maende onokuboya blessings usuni shabiki wetu wa Richard Kaleli disende onotwilo lenga likoiba mene Elizabeth Moia so Thika West wambiwe ikalia bado wende unathukuma kula nini company ya industry area hapana Afya Center Afya Center town yeah okay kuma bo bado unafuwa kumaka na niwe sie resign kana kwa ndi hata nine siye ku resign nasio kana ndiko bandu bangi na nandiko bandu bangi niwe nasio kie na kwata mundu wakwata mzee before tubike kukwa mzee niwambe ya kuina we children's home nambise kuina ni children's home wa record mbadi dia record in fact wini wako ninakuina wambe yene kana kanini yes ni class 7 na tunga wathi wako wambe na wakeli na thindungite tu yune children's home noise ko ya musi watu ngandwe na instruments na studio na weka usiandika bandu mbati ngandika ibuku yuna thie children's home ko ya kwina guitar kwina keyboard na kwina ndu mo kuna ko uwe saidia na nona no nine wathi na wineke yune ko ngandika mbathi ngeina nasio kani Nairobi no kana thineka West na thina record the year 2012 na record mbathi cia kwa ciambe mbathi muonza no sitia uma nyumba sekali leo nyumba wathi wa manza studio wathi wa record na record sitia uma nyumba cia kalilo nyumba nundu ndiye na mundu wakuni guide mbe waba ndia manane chauki ikawa ne kalasio yune nasio kie kwina ingi USA idea yune ndio naandikite mbathi in fact ni namba 350 wow mbathi 350 nesio ni nasio sia Kiswahili sionte kikamba nikingo na achenga nimukwina kurabo na toko mandia mwini omota kendizo mukamba internationally weze kwethia ni mwega weze kendizo ina kikamba no nese yu ko coach coach vanini ukenda wese kwethia kikamba wako na kikamba neza no twine wathi wa kikamba idho ta kamba idho ta nation yo kamba nation twenda right situ twenda na munoko na Sharon dan atine wathi so Sharon woka ba record mbathi na record mbathi na ndwe so siki abantu CD na thio na yo kana ne kalasi na ne wethe no education nine education ngeeducation ingi no vai bandu siuthi you the year 2021 ngeiwa neiwa no nine studio no before then 2019 nina mandite mundu wa studio na ndukethwa ndito nena yungethia waningu ngwasia anga kuina ni mbesa mbingi ngeiwa wia na mandhangi li 20 ningaine nasio kanona anga nini naya wa embeta Evans Mauta ni kwa sia Mungu amefanya nini Evans na ya mbesa isu na mbesa isu ndia ona mbesa ingi sio audio record wathi na you wale audio record iki kitumikio leo audio record God's time is the best na ni ibinda yanga iye netelete wike
corona yoka he inako nayo yonke namaka nekulia yuni umako nambate kuya nakwe ni corona tondu no nuwa bai mundu ate ugua nundu newa andu megua onthe thitu ite mundu kwetu andu angi nekulia ni ugua nambate kuya ngai yangu weki hata na kine kila nako nengie wewe ndio kwenda kwa unakwenda kila unakwenda kila wewe sasa hivi ndio kwa nethi wa stress ye corona yoka yambo poa ira ya kieta ya thela we say the andrew mambia movement nambe siane corona na ete wathi wito majanga na thi Jawabu studio ukonete majango mekite Jawabu studios Jawabu studios ba masaku kwa mundu wito wa Basil aya na thina neki wa Jawabu na amani record ya majanga na sio kana shoots na neki ya YouTube na mbesi ya kwina nenda siangaini museno na majanga na ni September na the following year that is hiyo ni 2021 the following year 2022 ngaini wanengie neema amba kwetela before ngai unenge neema Elizabeth Petro Elizabeth Petro ese wamba mukethia muno ese we classmate wake Petro ina ukethia no mulikana twasome yake thendo nake Elizabeth Petro ese that is my classmate always God has been I've been on your side cheers and blessings Elizabeth asante sana so wezi watu sembedia muno natusembedia muno wayambesa corona yoka wasi okengi uma corona ya reduce banini wathi kwa Jawabu wakuna wathi Jawabu akwiti kimbesa siana Jawabu ndi ambeti 10,000 Jawabu utongembesa hizo Basil tokia Sharon mbesa yake Jawabu eda rafiki wako eda rafiki wako ni vizuri eda rafiki wako muno na nyesi mbesa hizo nuko so ngoja so kwa Jawabu wathi wainia wathi umwe the following year na kwata support wathi tie thau wathi wenda mbesa na wona mundu akuku support wathini ithi ya yengai dia na wesa ithi aben maundu mukama abinguka na recording badingi 3 kwa studio itawa ya Kasafo kisika na iwisi Kasafo ni mewa Kasafo ithi aiko ya Sultan Hamud niko na na record mbadi 3 niko kwa ina dunia mlima na wimbo na hiyo ingine sikumbuki na record mbadi sisi 3 sasa hizo we record ukweka video kana wiko record wa audio isu ni recording ndire ngweka Kasafo video nuka kweka na mundu different ko recording weka na 10,000 umane video na hiyo yes ngo no kaneka video but sisi 3 in fact mundu lambikie video ni wekie ne sanundu ni wa nengie time ya kumwiba na mwiba mbesa nona hata nombaka tumukethie bano nebe mundu nese ngo mukonya simo eta wa Jabez we waka meme TV Jabez ni mwese pio kameme FM ya Jabez ni mwese pio Jabez Films. Wow yeah ko uni wanenki hazo Jabez Mungu akubariki sana inesendela mukamba ndethia we mukamba Jabez barikiwa sana. Na umenitupa. Namba ya M-Pesa sijabadilisha. Ambekia video. Video isi si embadi si tatu nondo ambekite Feb na mini ko mwiwa wa thandatu. Wow, ko uni wanengie time yako mwiwa pole nginyela ngamina. Na mwiwa na sio ndembesa sia kila na ina sio by then ni sia ingili 50. Ila na ilo munenga. Ko una none komi kamudomia. Neka nake mwiwa muonza na sio kaingi Jawabu. Jawabu Studios Masako. Na sio kaingi Jawabu. Kila cha tumie nzoke Jawabu we. Ni wathiula na inane baya ungwa mute.
ula wathi wa ula muthenya mwetelete liu ni kutumanthia kundu kwa ikala ithwi ciana ndiwa nacio kabaye jawabu negie Ngai atusakuye mundu lo kwenda atutongosie nu tunaelekete siasa selections nona ina wathiusu ni wa makisi andu ntondu wathiusu waina ufunuo tinye na inite ni Ngai wanengete na wesaidi andu mangulia hii na nikiwesililie kwanza mangula si stance ya katatu nani atasimama na sisi wa Kenya unatoa ogopa wote wamevaa ngozi ya kondoo watujui nani simba wakipanua midomo twaona matawi kumbe wala nyama baba. Sasa na umuya tuenda Daudi tusakuye Daudi na naamini Ngai ni kutusakuya Daudi no ndiye saenda mundu tola watu kenga bae ungua muti atuike no angenge ni mundu muima ni uthuku na hiyo namba kukulia hii siana ila nyambo kutungetina muthenya usu mwaili ongua muti siana isu mwaya siopo pe siana wa siokio manya maybe kula siandie akidiama na nundu we ona mwako manasio children ya iso koma na sio children somu yu ala naona children somu ne alia asi moma na akwie mituke maitu makwie tene ukona ni maitu ukamanya sio musi wakati ukona akwie ni mona chance no asi wengine kisi kula mainti kuyo tu ini wa kondo ungua muti kondo bandu wetu karibu kuita wake dhimani nako niko enda ungua wabika bo muthenya no monde no balilikane mutene osu nona wauma ba yata kanal wona uma yata kanal uthete na kwenye mwingi wabitu kabe bandu wethi wa kiwanza not side ipe wa MCA wa the have you be bandu wethi wa kiwanza kiutwe wa yolo mutosu kwethi na ngisi kala yolo ungua mutosu iboto kala noto yawa yolo kwethi wa ingeko umwe pa yako nani pena ni hata funeral home pau opposite pau tabi kumaito tafadhali niende na mwana pio katika comment section by the way tukunite Mount Vanessa tafadhali nienda ututabia we Nairobi wako manaja wako ni wa Nairobi ethendo wako ni wa Nairobi umanye bado ndunesa ubika Nairobi nyina mudavisie no nyeno ngwizo mudavia story ila undu kuno Nairobi na thokangiswe ni mwegwa mundu kwitwa Sharon Dan undu athokangiswe kuno Nairobi tafadhali mashabiki maitu katika comment section nimwe no muona alafu pia bai twethe tuyate ya mundu kwitwa Sharon Dan ikendo ise kwithia mbaitu no twamandikio kwa message oko munenga vinya oko message okaseo na pia katika social media accounts yake by the way twethe tuimwatia yani support Sharon Dan for free na pia ila tuwanga odhiku ya school ila wasomea children's home isu nundu kwenda ni kwa Ngai ni twetha tuivanga mivango yesu next year ikenda ise kwithia ni twathiva alafu tuendete ituke Islamu teni usu mundu kwenda Sharon wenda maendete kwetela mheshimiwa maeteli amete kindu enwe pole sana so wathi waina wathi nathi na ina wathi yu wathi usue side ya ando meopulia wathi usue Sharon una serious nundu bathi lengi nithia nisikete painting ndino uwezo wa kumya bathi cionthe no Ngai nundu ni kwa muthenya no nitunge bathi 3 in one day na ni bathi ukuigwa ni bathi so touching I know ko bathi swingi ni si ya kando Ngai na ila si ko kasai bathi no uke ndwina mbesa cia umia ukaandika no kauya ila uko na mbesa the moment you enter studio wina wathi ungimo wekwikata tio kuthinosu woka saisu nundu umanengu anza unonza kweli ndi sena ni langu kwa nyesa for now ni namba 350 ina robo kenda kuni support nengi tio uni support nile ku support yata kamera ino si bano ndunesia uamo
na tuena studio tune supporting cameras ovamwe isika kwani iko nini producer twamina bantu tukwenda na meeting na producer ikenda wese kwithia nitwamanya ulondu tukwinanga ulondu ona kwano nithe bau nikite kanini bau alafu backup bau na tuithi kwa Jawabu Studios Jawabu akatukonia wathi simana Jawabu confirm katika comment section so now wathi woka wa wiki ya mabisa tu nina wiki ya mabisa nekiwe mabisa ni real focus real focus real focus wewe ni twitha tuima manza group isu and then itomi manza nikenda tumanya undu mbadi 350 ulondo mbadi susi kuinwa isu luketha wasiwasi kina Jawabu kina Jabez kina mondeni twitha tuima manza ikenda wese kwithia ni twa discuss ulondo tukwitha tuiko na maundu so kuma bau be wathi ungi unesa kumia apana okay besa ni kwasi yaite ndina wathi ngwenda ume wita songa mbele songa mbele nina tungi of late nina ni wongo kuya kindo cha uno che yes songa mbele ni kwesiliola niende nambe sio ketaba yetina na lilikana windaila mutumia wa lutu wa sisi etina yes ni atwekie bia ya munyu yes no keuke ya atuma lutu asisi chao etina asisi etina weno waende ina kuthinambe nigo ni ngwete kuyandu malilie mbe na maisonga mbe yes na maithi mainena na ngai tondu be niko ngai yes. Now Sharon tutanaendea muno be shabiko itu tona kwitha kwenda ku support in one way or another na maybe be mundu utona kwitha ti support kwenda lakini enda maybe omu encourage endo okunie simu maybe aku encourage kana omu encourage or maybe namba ya simu ilo tona manenga neva namba ya kwa ya simu ni 07 99 37 14 13 07 99 37 14 13 yes so namba ya mwendo kutwa Sharon Dan by the way mwenda wameenda no the katika social media accounts ito by the way ni twakwekea namba ya Sharon ya 0799 371413 kana note mwanza kenda itatu mwanza imwe inya imwe itatu esu niyo namba ya mundu kwitwa Sharon Dan. Producer tafadhali nieke hiyo namba nieke hiyo namba tafadhali. Yes, so mashabiki mwaitu by the way wakuna namba yesu ya mundu kwitwa Sharon ni mkwitha muinenania igenda wese kwithia etha bwina support maybe ukuwa utonyo mu support pia no akutabie no kunenge avenues ilo tonda kwitha maybe umo support na sio etha bena undu maybe utonya kwitha kwenda umutabia umu encourage kana maybe undu wenda aku encourage pia yani tafadhali no mu reach katika namba yesu igenda wese kwithia tuende onesa so Sharon we utuguzi watu ya iwoki wako manamu se iwe se azunguma asasi yae masasi ya behind every successful man there is a woman yeah nona itu tukwasya nona itu itwe tamen nondo beba ntwe kale twe so bise ito twasya behind every successful woman there is a man yeah na inese man yosu akuni with it aiku support mono so mundu kwitwa Sharon apart from kwitha wina apart from challenges siambesa ni challenge inge siwa maybe uko manasu tamini challenges silence ngoma na sio noenda au kevia ni wetwa function yes uthi ukaine na ndo maibithia for sure paimbeso metitie na paimbeso bito kuthi kuuka na kutumia fair ni huduma watwa yes huduma ya ngai kindu kila withia woyenda o tuma ku subscribe your channel na ma watch your songs yes ukethia uma bau
umana sakta ibasiele maineza ongeleleka neko mano yu manando makili yu kasenga uke kulia tiri ukitha we discouraged uke gwa winthi no bewa monthe nkaiyethia we musio. Wow. Na challenge zinge siba maybe we utuguzi watu yai maybe na wakiwa ya mbesa sia nini sia studio unaona ni kwitha maybe ndo akwatite mundu utonyo ku guide how you supposed to go about it maybe wa approach ya sanii ndiko ndo mawete sietwa wa approach ya sanii maybe na wa approach reaction yo ile hata ima kutethe ise kana mya kutethe ise hai ndo tutavye bano katika studio sia EKAI TUNEENE wize batu kitonena ni approach ite ya sanii pemo sanii na mu approach ye na mkunia simu na muyanda bie ni mbesa siana na kula mbali si record ya kwa by then ndiambe ise ku record ambia etela panini ende simu yake kumebinda yu ani block yaba u na ndia mwita sia mbesa si audio record na ndao kumanya ni mbesa siana nike thama ndo kuimandilia mbesa ni ani block ya wa block wana undu wa ukulia mundu nundu okulie kulio I gospel artist kana iwa secular ni gospel by the way andwa secular media wa mea seo muno mengonzeo andwa secular mengonzeo muno in fact no we say dia mundu wa support tu na ni wa gospel akasupport wani wa secular it's possible I want gospel na kwanza timo ini monini ne monene na go blog ile mama niki ambumia blog gamumanya ni muteti ya we say the you na kwa you by then na ina potential ya ku record mbadi mbingi yuta mbadi isusi ya kwa inya maybe ni tona ku record in one day by then you know na ni watu mienzi okenetina lakini tutie ise tusonge mbe ili tusonge tembe tusoketina yuma uni maundu mabitie nanye ni namwekeiye nundu ndwisokuwa mundu maisha maku monthe ekethanka ino no twekea ona ithu ni twaile kwekea amen now Sharon after mwesela mundu aya mumitu bala katika family yenu umundi wakilia wili bano kana wakili otembete wakomana nango waku usi wako wingi yenza wakoma bau umbe bonisu mwakomana kakite muyata mantiese nondo ni ndiese mwa ndiese no sometimes back na alati nzo matu nyumete oko ni drive it all the way kuma kukwa kwa musie ni ndete matu na naina mwana wa umbe in the process ango ulda wa mbikisi enzake masama ya wiyo na mwithi anzi yani tele matatu yue na umubite na ungamyankali na mwita nosa mwana wakwa nasi okieti nanu ina mwana na muso okieti na mwekale bambe bamwiti hata na mwiti anko kuja aliliona ninye naoka na alikangali na mukuye Soviet basa na alikangalini na muku yangi nyamatu na dhina mumia na mume sia matuwe tiango ndombe kia nai kongwenda ika na itagu na umia mubuku wakwa na munenga kila na munengi athia kanywichai tuyaisa na ingi kumebinda ju naosa ne osie maosa iki na ina songie mbe Sharon ngaya kuadhime amen ngaya kuadhime muno now Sharon twende no minu kilelia we mundu webayanza wesilie maundu kana wesilite maundu maito muno maito maundu maito muno nake wabika bandu akendo give up akewa abika bandu ukethia nukwenda yumia thayo ulondu wenda yumia thayo na your
your siblings mundu usu utonya mutabiata mundu atona ithiwa ewite ngo yake inthi kana esilete mawisilo momu kando no kwia mundu mothe mekeka mubango ni wangai nye no itha si makwe no itha metha yusai ndithi wanginyete balanginete ekai tulilie maundu maya ngai atubangite tondu mothe mekeka mibango ni yangai ekai tusongembe nundu ngai ngai bitu ngai wa mubango tinga iwa kukilo ukwacha akasiana nina bango undu swe ukomana na uwo mundi abangite tene na nicho wako komana na uwo mundi kwa huwa andu matiki maeke kukuwa maundu maten nyesa iyo na andu asuma atu ikiwa ina maeke iye na ekei ni mwe tuyawa twikale tutanite thini wa mwathani matuku monthe utanu ndukesirie ni kindu cha laisi kutana nundu umuthi uroba no nukenga kwi undu thuku no kutana no uigwa wo no kutana wia wa utani wi nthini wa chao wa mwathani kwa gutwe kala nthini wa mwathani tukara tu atanu na nitukamana mibango yonthe ika mibango ni wa ngai na nitutona kuthina mbe suno tumani museo wa mundu ukwitwa Sharon Dan atolo nuni mudabse Sharon Dan we mweni waitu mudanyani wa mwende by the way tafadhali adhando subscribe ita account ina mundu kuitwa Sharon Dan mbaitu ngiziwe tele chao divo weekend wese kwithia anua subscribe alafu pia tumu support baya with kisimbathi pia comment by the way comment bo yani comment wisi na matapisi na meain mashabiki saila ma comment methukisia wathi wa kuna mai comment by the way tuiwanesa tuiwanesa mundu yani wigwa mundu usu wakwikanesa mundu mundu wona mundu usu iwaku ikia binya mundu usu iwaku encourage yani tuiwanesa pio tuiwanesa so tafadhali mashabiki maitu mwikatate kuleo kucomment katika YouTube channel ya mundu kuitwa Sharon Dan. Nona ito Twitter EKAI TUNEENE ino social media accounts by the way na kwenye personally nito Robert Mwe by the way tuatianie weekend wese kwithia nye by the way mundu andumia message baya ni reply ya metoke ni reply ya metoke na tukwambe yo kuna maundu onesa pia wenda ka namba ka kwa po ine kanenga na by the way nye ndibatana ka namba ine sasa ingi maybe ando no metwe namba yako banonza maleo nengale lakini nye waka katika DM baya wangu le Robert ka namba ke metoke na no kokeda ka M-Pesa tafadhali la kokeda ka M-Pesa so Sharon ni wanena na mundu utona kwitha eselite mundu maingi ni wa mu encourage now we na ma relatives maitu matukoseiye na iwe si kindu kila fani ni wakosea kana keka nini onetha wakasisia nai kana kau ona kana beba ketha wakalilikanite fulani ni wangu fulani baby ndawambikie fulani baby ndawambikie ithwe be ma relatives matwikie maundu iwe se ni nene nye na mashabiki be ma relatives matwikie undu na mpaka umunthi ni twithane the bitterness ni twithane ola wowa mundu su muthenyo mwe kwanza ngesa kwitha na gun na umushoot ni umushoot mundu wa muthembosu twana mutabiata mundu wa muthembosu kila ndo no mutabia ngo yake amebundise kuwekea fundisi ngo yaku kuwekea nundu wona waekea mundu ona ngai nake no akakuwekea tune abitu maloko etho wikite wona wamwekea nake ona ngai no amwekea no waeka lo mukuite na ndu mwekete ona ngai ndake mwekea kwa uma relatives ya tumaeke view ona muona mwasemania muona mwakomanansi yani muka minkle now muka nena muka edawe na kindu manenga kena kindu manenge kwa mwebati kwa yu edha ni na kindu twakomana manengelelie dile au kunenga kindu twakomana so munukwitwa Sharon Dan tuende no minukelelia by the way now ikulio ya mwisho
omuntu wane opportunity wine collab na mwini umwe wendete wina nao umwe ndiye umwe Mama Africa. Mama Africa analimbidha tafadhali Mama Africa. Hata kama speed sina nitatafutilia. Yes, yani uende Mama Africa. Yeah, that is your favorite na nyimbo zake huwa zinanibamba your all time. Yeah. Na wapili kwani nilikuwa nitaje umwe sio net opportunity umwe na nundu iwa wete Mama Africa ndiye sengo kunie simu kana you say Mama Africa Mama Africa the pastor you know the ende no fast nundu wa service yeah sio mana ndio sio manya Mama Africa the pastor saingi with Mlimani and then Otobo idwe enena kaini amu ati member idwe Mama Africa Mama Africa simba di mamu no yes Mama Africa adimwa pio na niendo kupromise toma bano intomo kunia simu tubange kolabo Mama Africa ona data sia kendwe studio akula ukulia wenda to the studio ende umuyone kwetu komane studio wo kuiba na kwanga shoot video amen Mama Africa yani Mama Africa kwizo da mundu wako avinya yani mundu wa ni mweta my personal person usuni Mama Africa na ni tu mumanda na ni ndo ku promise ni mkuina collab na Mama Africa. Thank you. Ni mkuina collab na Mama Africa. She's very humble. Hiyo ndo napenda yake tu Mama Africa. Ni Mama Africa no nakwatia mundu kuna story Mama Africa na mundu no ni anosi ito yako ya dan nasi aya kaengosi ambiyo kusania noni onake na adani wake Mama Africa harusi ni lini Mama Africa na we say Mama Africa edha na harusi tukamiunga miaka solo kasolo tukeza kwa tumiunga mite ndio tukamunengane nundu Mama Africa edha mundu waitu edha mwana waitu so Mama Africa tafadhali tano nakwatie mundu twetungeonga imubea niwe simboya shitu ni shiwitie tafadhali na nitukwendete anye mukate wambui ito kwa jwa kila kitu tuombe na kasolo we Eunice mzioki ninakuona Eunice niona kwase kuno tuikalita tunena nitie Eunice M-Pesa ya kwa tune so change na pia no kunia mundu kuitwa Sharon Dan ikenda isikwithia pia no amutabia maundwele atatu Eunice wese ngutambwana sapio yani ngutambwana Elizabeth muia esi ata by the way Elizabeth muia esi we Elizabeth esi kama uliwahi wasamea hao wajomba tafuta one day utembee nyumbani waone vile Mungu amekuinua alafu vile umeolewa je ndio utawapeleka maswali mingi sawa mbona kwa Elizabeth itubanga na Sharon ikenda isikwithia twamekia shopping shopping yemwe ajab na tuibi kama lifestyle tu wikita la malinda malinda noni makwekiwa ni ndukamuwete ndio na muwete tiki malinda speak and we ulikete bau yani we sawa tu itukweko so tafadhali mashabiki wetu tena mundu kwetu Sharon Dan katika studio situ sia EKAI TUNEENE ni watu nenga tu ka story kake kasio so tafadhali mashabiki wetu edha be na mukulio kwenda edha nukwendo reach mundu kwetu Sharon Dan ni ndothi katika usise namba yake katika social media accounts ito by the way netwa mwike yabo ikenda wese kwithia netwa nena nyana yake kana ni mwanena nyana yake ikenda wese kwithia pia ni mwa support by the way ni mwa support ikenda wese kwithia tukunite mound wanesa so mashabiki maitu twenda umutia bau maitu yani twenda umutia la bau na tuyasia toko mane waka 5 Twitter waka 5 wa wendo nyina muthenyo si tukakunia simu tukutavie itukakukunia simu tutavie ututavie andwala kwendo tambo andwala wendete pio kendeze kwithia pia netwa manenga twama weta banu kiseseni kitu cha EKAI TUNEENE so mashabiki maitu twina mundu kwitwa Sharon Dan by the way Sharon Dan tafadhali enda subscribe ite account ya mundu kwitwa Sharon Dan tafadhali eko weekend aweza kwithia maitu nitwa support kele tukano kaitu kele tukao kambani na pia next year
next year wana tutumite group invite tafadhali yodhikula children's home ya Kwamoli. Tafadhali Mama Africa together na kubo Kasolo together na kubo zipora Eriku we Jawabu Studios no kutumia invitation no legwetekela anyway shabiki waito tweno mutila wa muthenya wa mundi na twasya mwe atunenga tukakomana bano wakatano wa wendo yani ba together tukona maundu nesa. So God bless you, God bless Kamba Nation, God bless Kenya. Itumwendete muno.